Ahakua pēhea te ahu o te kaupapa whānau ora, ka whakarewa hia ake nei e te kāwanatanga a ngā marama e tū mai nei. Tērā etahi rōpū te whakahaere kia ake i etahi kaupapa toko i te ora o te whānau, i raro i te maru o te kaokaoroa o Takapau i tāne atua. Wa tino maha ngā tau e kōkiri hea na ngā mahi oranga hauora ki te whare o te kaokaoroa o Takapau ki tāne atua. Me tōna kaupapa ake, marama anake. Ki o ki whakaaro ko tō tāua whānau ora, ko tāua mauna, ko tō tātau iwi, o tātau awa. Ko i rania e me wā tātau tamariki nohe tai atiki o tāua kaunātua. Tēnei mahi te mate aoni hoki. Āwhina tētahi. I see whānau ora as really just a slight development from the current situation that we already have in small rural communities, particularly rural communities with high Maori population. I think a lot of the principles are already in existence in these areas. I raro anō i te maru o te kaukau o Takapau, arā ko ngā mahi pēnei i tēnei, I ahu mai I te Community Max. I see the development of whānau ora as really being developing greater integration with their community services. I raro anō I ngā kaupapa whānui e koroa e kōkiri hea ana ki raro I te kaukau o Takapau. Ko e rā e whakahaere hea anoana kei whakatāne nei. Ai te kimi huarahi mō rātau, kia whiwhi ke te rātau, ai tōna wā pēr. Ko kūrua tata ki roko nā hauora mahi haere. Po e tahi o nā mahi kūrua tia mātau, ko rātau o rātau raihana Traua Mutuka, nā raihana Maupū I roto I te nahere, me tahi atonu. Nei koia tēnei te āhua o ngā mahi e hāngai ana ki te kaupapa whānau ora a te kāwanatanga. Tēnā rā kei aia te wā. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.